Kani kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Urang ba shnong jong shnong maulai put muri uba Sylvester kurba ulapan pau ya gajing sngau arta tien halor gajing le test napang daga rapid antigen test hagashnong maulai kabala panlong daga tanat ka koi ka khia ha plau jong yeng mani Saint Dominic Saviour's Church Maulai Parish Shillong kani gajing pat pau jong ba Sylvester kurba ya gajing arta tien kalong hadien bala lam ba gajing le test kalong positive hadien baka persa try jong u kala lek pha le test hagani ga jaka nrei namar gajing arta tien halor gajing pan pau jong ka kai phot bala pau positive nakaliang ki bahayang asem ki la pha le test pat sashisien ha Nazareth Hospital la shem ba kalong negative bala se nilai I haki media fair la gajing kieu jong ni khunyang jing pang covid hat khandai te hakabede bakani nga suba nanti ban ong yaki yak sarkar bakadi ban pelai bekno kuntu ki berikin sumar hino dal dia maka kata jing pang ga bangim yo I bat kita ki bayo ru mendawai susong subang su bamha kalajen te kata dia gawe ke bal se ngai ba ka jing pelut kai yak pisah saus pak krur kepada ke pesapat ba hak kerteng juga ni yang jingpang de kadang ke ba suduk no kadang ni ke pisal penut kam ke development kemudian kan dia jingmentoi ke babun ke ba de ke baat long ba ngakan tu ya kinong song bara bakin bat likely ke social distancing kemas bat ban lek khut dan bat het bahai ki jat maru ni kunyang pang di gudang kompleks hadu kata bala dangim invite unumuan te kejung kalong ba ngihap baniya lang ti ba ni kunyang pang kat ni wa penting ya ka jek benri jungi hantam bat lang ong ngaju keren ni kini ong lada kipat ba jungi ki tieng yang blei kum ba tieng yang ni kunyang pang menta ri kasi jentia jungi kala tu takedut kangap tenai yang boleh berimtimti te ke bae kalong pemerintah pi ke jelai ketu ketiem ke jelai nak usidam te dang men hakini disiru kadang sya ja ka satu posud advice higher secondary school ha ka ba tahun tu ya so confident kat kum ke jimpek nak video footage kalong ba ke jislur ko la syarkai ke kecing satu entah sudah dan ki beri report dan ki bom report ke nomor ba nong guna ka jela jungi namlang syuk ban barai ke jitu kajur nadu batu biskot adu kita ki noktu bengitip pun ke white color cream ke yang tip di beri ke pulien ke sifu hukum ke hukum ke banyo ong pin ong tu tekani ki hab ban perkhat ban ke di ka Kristen state ke jungi ki hak ban penrung haman we thiwi ba ini ban tip you break but mo buram ya ki para brio te ka ba kham pelongo asu paringa belum kumne ba ka jahat tu si bakiwan tes sangtei apo madan paris dengan layo phone call yang ngawat tes tengah tengah tes nomor ba ngam sania re ya ka mesin tes sekarang baik katahi nastan baik katahi di keren juga mensua ter idan we persajna ibadi benlik pulih nasigoti ba pulih nasigoti to khikhi lik tes te bayo te lik tes santai you report positif jadi nanti tengah ngapun ni perlok di bahalor ngakade tengah num senia nomor kedip komte kena ke bayo mi basang serum sene gasna busung yang gele attend online class baik dum step du demit ti lipat tes biang apa Nazareth tes Nazareth negatif tingin ko ngo yeno hukum ta tengah nya stand back ba kedai na ke mesin lani kala benong anu no ngenu kono ilu ru tangba kadon hi halandat batnya sasisian partner kerpat hi ba kipai ba ki ben sumar tang kita lightly ki social distance ke mas di bendeng bah ni bat thet bai ki kijat
tang kata ingin lain te kerpat sarkar kan pulut kai syuk kan bisa sospak kurun pulut kai nota bisa ba te kan lak belong kan mar sabaruspa la ruspa siam bat sabaduk lanang duk te dan kiba syak kontin kiba la si niok du belah du niok no bat sabaruspa bat kalek puk ke besar te kerpat hi sarkar bahkan kam khusyar no kam pulut kai besar ba mah tang tai disebut